Otok Rab ima sve. I lijepe plaže, dugu i bogatu tradiciju, kulturnu baštinu, gastronomiju. No njegov glavni turistički adut, Rabljani s ponosom ističu, i dalje je more. Pa veza između Rabljana i mora je zapravo neraskidiva. More je za nas i svakodnevica, i ljubav, izvor veselja, izvor zadovoljstva, posao, život. Upravo u čast njihove duge i bogate tradicije uz more je postavljen virtualni muzej. A radi se o projektu Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba, kojeg skraćeno zovemo Juxta Mare. Juxta Mare inače znači na latinskom uz more. Tako je nazvan jer se nalazi upravo uz more i priče koje priča kroz tih 13 točaka vezane su sve uz more, bilo da je pitanje ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Na svakoj tabli postoji QR kod s kojime kada ga skenirate ulazite u naš muzej. Ovo možemo nazvati fizičkim dijelom, a postoji i onaj virtualni dio. Ulaskom u virtualni dio vi možete pokrenuti proširenu stvarnost, pogledati artefakt koji se nalazi upravo na ovom području. Možete pogledati fotografije, sačuvati ih, pogledati također film koji je titlovan pa je isto tako praktičan za sve one koji možda ne čuju, dakle prilagođeno je hendikepiranim osobama. Na ovaj način smo se potrudili sačuvati zapravo od zaborava i prošlosti sve one zanimljive detalje, povijesne činjenice koje bi mogle biti zaboravljene i izgubljene za uvijek. Tako da to su sve teme koje zapravo na neki način isprepliću more i svo njegovo bogatstvo upravo u živote samih Rabljana. A najvažnija spona mora i čovjeka već stoljećima je njegov brod, drveni brod. Drveni brod na moru je brod koji ima dušu, brod koji diše, brod s kim se može razgovarati. Drveni brod ne može svako raditi niti napraviti. Drveni brod radu ljudi koji su rođeni s brodom, s morem, ki su počeli od samog djetinjstva, ki su imali predaka, djeda, oca ki je to radio i njih to naučio. A današnje vrijeme brod može napraviti svako u stakloplastici za kojih ne treba veliko iskustvo i znanje. Brod drveni na moru je brod, a sve drugo su plovila. A većinom se sad obnavljaju stare barke, da se održi ta tradicija i da te stare linije ne odumru i nestanu, jer to su linije koje se ne ponavljaju više. To su linije koje su napravljene tad, stopljene s rukama majstora morom i ribarstvom. Drveni brodi zaumro i pomalo nestaje jer više nema ruke, nema znanja, a što je najgore, nema ni mladih ljudi koji se toga prihvaćaju i to žele raditi. No nade ipak ima, kći Petra, ocu u brodogradilištu, pomaže svakodnevno. Cijeli život sam uz njega, uz njegov rad, gledam ga i to sam jednostavno zavoljela. A da bi ovakve drvene ljepotice dobile siguran vez u gradskoj luci, gradi se i nova riva. Rade se veliki infrastrukturni projekti koji su isključivo vezani dakle, za priobaljni dio, za obalu, za naše luke i lučice. Evo u ovom trenutku se radi i normalno uređenje luke Rab koja je osim dobrih maritimnih sposobnosti, prilagođavanja njih našim nautičarima, našim brodarima, isto tako je i zaštita od sve više i više plime jer je grad godinama plavio da spriječi se prodor mora, dakle ispod rive u povijesnu jezgru grada. Isto tako podiže se za cirka pola metra da bi se taj val koji dolazi s juga, koji će se amortizirati novim gatom, spriječio da ulazi preko rive, preko ceste u povijesnu jezgru. No morska voda na glavnom gradskom trgu veselje je za djecu i ronioce. Zadnjih godina bilježimo porast interesa za ronjenje. Sve više se mladih ljudi javlja, pitaju nas kad će tečajevi biti, kad mogu doći probati za roniti, da li mogu probno ronjenje napraviti. Upravo je njima namijenjen ovaj 10-metarski bazen.
A svi posjetitelji imaju jedinstvenu priliku prvi put zaroniti u potpuno sigurnim i kontroliranim uvjetima samog bazena, a sve uz stručno vodstvo, odnosno stručni nadzor instruktora ronjenja. Posjetitelji na taj način mogu osjetiti bestežinsko stanje i probati disati pod vodom kako bi kasnije mogli zaroniti i u samom moru. Kontrast kristalno bistrog modrog plavetnila i bijelog kamena magnet je i za kajakaše. More nam predstavlja cijeli život. Vezani smo uz more, rođeni smo na moru, bavimo se kajakarstvom što je usko vezano uz more i to nam je u biti egzistencija. A dolaze nam ljudi iz cijeloga svijeta praktički, Australija, Kanada, Amerika, Europa, Singapur smo imali, Južnu Afriku. To su i malo drugačiji turisti, isto dubljega džepa, vole restorane, vole dobru hranu, dobro piće, dobra vina. Pa ljudi su inače bez riječi, ne mogu opisati tu ljepotu koju mi imamo, jednostavno su oduševljeni sa našim morem, sa našim uvalama, našim otocima. Tako da rekao bih bez mora ne možemo živjeti, ono nam je u krvi, ono nam je u venama.